खूब तेंप जालो फाटली 3 वर्सां कंटिन्युअसली गोवन फिल्म फेस्टिवल जेची वाट पळयताले ते गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025 10th एडिशन 11th एडिशन एंड 12th एडिशन हे आमी आज अनाउन्स केला. हे द फोर डे फिल्म फेस्टिवल उरतले विच इज ऑन द 14th, 15th, 16th आणि 17th ऑगस्ट. 14 तारखे दीस गोवन फिल्म फेस्टिवलाचे इनॉग्रेशन जातले आणि 17 तारखे दिसा गोवन फिल्म फेस्टिवल 2025 हाजो क्लोजिंग सेरेमनी आसतलो. 4 दीस चलपी ह्या फिल्म फेस्टिवलाक आमी पळयता की सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्दतीत पार्टिसिपेट जावपाचो संद आसतली. मूवी स्क्रीनिंग जे आसतले इट इज अलॉंग विथ द क्वेश्चन्स आन्सर सेशन्स एंड द वेरियस वर्कशॉप. In conversation sessions, the market interactions, knowledge series and information segments will be the part of these festivals. ह्या फावटी थोडेशे इंटरॅक्टिव्ह जावचे आणि बाकीच्या सगळ्या जाणांक इन्वॉल्व जावपाची संद मेळची. इट इज नॉट ओनली द मुवी स्क्रीनिंग बट त्याच बरोबर वर्कशॉप्स, बाकीचे मार्केट इंटरॅक्शन, नॉलेज सिरीज ह्या सारकेले सगळे आयटम्स जे आसा पळय ह्या फावटीच्या फिल्म फेस्टिवलांत आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. 48 hours short film making competitions during the pre-festival durations. हे आसतले. This year there will be having the short film making competition during the pre-festivals. Okay. The topic for the film festivals will be given. The movie makers have to submit their film within the 48 hours after the topic announced. And selected short films will be the screen during the festival and will also be given the prize money. ही खासियत असतली. The submission of the movies for the competition section of the festival will start from the tomorrow, 17 June 2025, and last date of the submission will be the 7th July 2025.